Ninaigwa tumusia ise watindane saa na nituthocha na moko elindi ni wa kilungu chatu nena niye muthathani wa umundi tukavikie na kutethanya kwisila kilunguni chatu nena ni thini wa TV ya Mutongo TV ngwatano ya mukamba nyinita wa Veronica Siombua William nomba tie kila vandu thini wa mitandao yamekumukanili kwisila isitwani unaende kilungu kino iko thini wa YouTube ya Mutongo TV /FM official na ende dawi na ikulio kana undu enda tukanena ni sena obike na utuma thini wa namba ile 395 ile 395 andoma katika livundini wa kilungu Bishop tuwetu umisi ye muno wake elimu zetu ndatukeje na iruta pia anaye nako sainginoze kanaona pia sainginoze okanguka nayo na uzio saingi ukasele wabanini ando ukeje nando rima umisi ya neta umisi walete ko kaundo wabanini weje ando amo imani misi ya kana ine mambo kana about them lakini na bika ende kana thia we ni wena ta mwitu moyele ne makonda umisi ewa toloka nita wa Bishop Mala wa Jesus Grace Victory International numete ba kalama nibo numete bantu beta wa masani bautethwa ati masabyo lakini nithwa na kanisa mulongo na ndi makanisa on the jitoyo on the na angi okuyanza ko tithengia ni yuti nenani ona kwa ngumumisi ya by the way na mumisi ye Tuesday I miss you mbaitu mwaseo nena mwete mba Mutongo ngethisia mashambiki na kwa maniamo over the weekend maiyuni na kwa manana angi manaumete Kitui Mutomo nina senga kwanza omwana mbia ana wetse the latindi aitie ona mbona abandu elonesio unesie wa twithana kini wa Mutongo asia ibalabe Bishop Mala be mwaka be Siombua I was so excited na mwiye nitwende na utamba na nengi tunena John inakwita wa John mwaka kuma vandu beta ombegetoni Lamu twathamito ku kamba na ni wamba mangi vandu beta wamba mangi mbaita mangi odakana amba mangi ni yokwati eta wambiye ni wamba masaku ama yikasia ne ulo ine thi kwandikito thithe wakwa ni waandikie mbaisitu yu nyinita wa John Mutua wa mwaka wa Mboi wa Nzuki wa Nzuki wa mangi wa Kilindi wa Ngoni wa Masako bona hizi ni line ndasa ya Veronica huwa anaendea na kuandika sikone hizo generation hizo kana ni that is need is lakini ni sawa baibando wewe amundu no bikie saa 10 yes na mundu abika saa 10 oyethe ya ndio sobi wondo bailie ndo manekala ate saa 10 saa 8 like hata nambo kwa ilangwa saa 10 maanisha kukua wewe ya mwikalo ila ndo manekala mundu hata na kwa ile ona inapina maundu ni mati mabindukito undu wende na ukwa ano sio tunena ni seyulwa umwikalo wa ila ndo maende no kwa kibeti na mutumia wake kwa si ina siana ndo mala maingi no ya mayasia sana kibeti kikala na mutumia undu wa wekalile na choila wa inapina ela we ya emboys to men ya ithela kiku aronelela ni kiku ni mutungi ni kakite koga kama thawite na ndi witha wewe gobeini kai sasi osono ikabika veidie yote kibindi aye no musiaisia wazela wa boys to men ya ikinu akatonelela nomba mukakine nyonthe mukathika ngwe itanda kazi yako kone kwakwa tabe mundu leile ni kwake mwimao neno kaila ngwenda niye nikwie ya lisiti yakwa ai nani fidi kiugira kichawo ndo mume wekala na muka ila mena bina kana mekumandela menkwea akwa niyo determine ya ndo muka ukumusobya. Let me tell you, that is exactly the truth. Kibadhokanyo na ndo mwaka ona neni last week asia kana kisomo
kitha wanacho kiona dynamics ciacho na kino ndungi yu ala somu na mume undu mekana cia ala somu na mume undu mekana cia ugezethela kweli nduno ko thelete ikuithi nduno ko thelete ngiti nduno kandu lakini wiesethela nwi kuona ukagita aigua twi ti wandika ngalini na ni wathi na nde utaria inya ciana na bika na mbito bika kathonsweni ni kenana nwi kuona be undu tutona kweka yani you incorporate me ukeka undu wikwenda ni ya mbathi ya Jay-Z ya cia ni katakwa na kwa uyesethela ndina kuelewa na ni wese yu twatwaniete anini yu twoka ni kana twanane imwe wesethela ni na mana mwaka wendi yake ni mwa nake wa mana wendi wakwa ni mwa lakini yu twoka twananga banini na tia nanga ni wakwata muno ni moka ama kwata mbesa ona ti mbesa mbingi ni wabingwo kioski busoko ukota mandasi manaeli akona enukita ngili umwake uya yo mundume so wesethela ni woka ni wabangia kana it is me I'm the man of the house na indi disconnection yambe yabu twailethwa twebangithisia obo wakaka nini winako uyambatia kioski chaku kieso twika supermarket uyambatia withi soko ingine wisethela now you are commanding millions lakini ndwani incorporate na ndina wasie kindoni no zeba bika bandu naone siethela nake ngai atumbie in a way atwaka au nona kana ndo kakunga kakambata that is exactly what happens you toka twika reverse role ya ondo kana kekite ate ondo tokuite yu uyate ya ondo nanena no thioma ubike bando wambi uthio kunga ngiti ubike bando ngai yakweka wenda ukakunga ngino kakunga na mau no kabika bando kabindia ugezela wekana ka ukime wotso so ndwa atongeania musiaku nesa ndwa atuma ndona ciana ciaku na beba laba bika ukesethela ndu maku nimo mailo kusuvia ona ketho e makwete muthukumi au suvie o itho yo yibo awezi ni wa isekiu so masculine isu yaku itume watu ya disadvantage ndona ewa webina eyo ukelie uyeka lwa kasululune ba yanza na mune wako kasula ka betuka either sino zinenge either tropical of Capricorn elenge mindo Saprias ela suya yebu oba uya wa esuya ye kwethela ye kwatha kumuthetha guothe but I'm just saying something very simple aume na kamaito okay na moya akamaito sainge na ito tunye winenge ndio neno na kwandi weta mistake ona inge ithetika nina koma na mwaka na itatwana na tatwana takoma na mwaka atwa kisululu na mwaka wa graduate wesa wa ka pro box mwaka wa graduate ni wesa wa pro mindo ndekeka na V8 na kwa jubando ni mweni courage tusonge nambe ela yu mwaka wako sa ndimulilika cio ndo nakomanie nake chokora ndokone wiyona chaona nakomanie na kwina kasululu nweze yue wathi kuloka kathiwa nweze ni wathi kuloka kwine wanda tinda ti aibi ko ayuma e brombox ni kana ayuma V18 neswi weze la bakuwi ala ni mukeka so ona itutu ona roll sisu na ke o mwaka ailonzo ubia yue la woka abikia ayoka na ke ayetongetina niki nondo ni wamana ndio mu appreciate akato appreciate yae ona waete wendunduwe ni mweme mu appreciate yae otwezi ona mwame o mathina mo appreciate yake lakini ni waetwe naende naito ciana na cio cithase kunue metho or the little you are doing to your father ama to your mother ciana icio cithase loyalete na nicio ciuka determine miaka 30 from now makamba tikala na mwaito nundu mwaito ni wasuviye dedi kana tikala na mwaito nundu nita kimia wa iku isu twathelela wa iku takalika ungu yake tanda ithio thete na mwaito na yende kamuthiana ka mwiso na ito ciana tumanaete na obligation ya usuvia cia imaito atuthelela iku isu atwikata wa mwendo wa ili bata waku ni kumwenda na kumusuvia nundu we agwetie nthi ni kana musuvia nundu ni watho taya au na mwenu ni kana we kata bishop ndotole uzune mwe we watho ni kana na agu ikata
matuku magu mejongeleka hapa yes mol ngeleka hapa siana iloka siana sisubi na sikiusubi Wow. Bishop aume alama de usubi amisiyo akamo siana sio na mesa okuwa maidemand kana mayenda masubiwe o witu sungi yake kanisa nangeliko wengi maileka no amwata yu aume asio alama tasubia rafi umeda mazalendo mailito mandakana ulawathi wina wa utafuna ulichopanda sasio sono siuki utafuna ulichopanda yu kindu kila kibina muno ondisongi angalini Yesu faith mwetu muyine wanena na nita wanena wethia ende wabotanga lakini akamutabia baikindu kibina takutwangali mie ku changing jizena watu angali ni mie changing asi ugethia ni iambite undu umwe na kwanza kunengie thina mwingi muno no twi wita toisia kana ugethugia tumaruta wicha kana ni kwamba ugethia ndi wamba undu yunganile nobo yani pekindu kimwe andu mailite kumanya kana life ni process na nimiendete nasoma igulu wa Balaamu na muka maendio mina Sara ayita Abalaamu my lord na tabia isu njezi kindu kitevo umundi bwana wakwa my lord nundu ekana nozeo Sara baikilota onwa nundu likana kana mundu no kwamba bitha mwana ayakathinze no Sara rega no waidi we Sara ndama na no wezio mana kana mwana iwaende na bothi duande to thinzo na mundu no wokwiza na andu moka atatu na mbui yako itha ciabuga na ng'ombe ciako itha ciabu ayewu ola mutumio weta au ka inete kuone kwakwa ayazi enda wose kasaluka na kathinzi wa ume amoka ba na muimesi Sara ndamesi lakini maili to thinzo nundu kayoswa kamino thinzo icho kitumi Sara wathiokie na gwetina thekana na madha uwe umeama maya Balaamu mwakani azizia miaka azizia oko abozizia oko azizia ndokunza netozio ethia mutumia mbona ndokugengwa ni mwana izi alikaba atheka mbona kotheka nundu yitengemea mwele na ninena simple word yevo umunthu misi yambiye kwanangika ona ndoa hiyo yangu mitwe myumu yambiye kwithwa ona indoa si yangu yu andu amakwa nivo kuona mayuka itha mena disconnect ukethia andu amayigwa na kabisa na ndio kubitha umunthu andu aingi alako maina mugu angimona imekuugwa tusilia kando angimona mutumia we kwanza wewe kio bange kobe kauli ka trouser nae na ciano nzeo na ciena kila kindu chonthe indi kindu kichambe iyo basa na chambia basa mundu webundi chana esoma na kwa we sauka tondu nuna ndesa we sauka ngwe yumisi ambe umbika undu umbika lakini ukesokuka na okaidi yubandu bakwitha na ngwatanio iyithwa indi ni ya disconnect ni na matanisha ukailio sisio mundu wona vena ku break marriage siandu akumuno mena Yesu kuwe aritaya akaemwa kwikala na muka kabisa na akaemwa ni kwikala na mume kabisa nundu nake mukanda nazo ete kukomandiwa na yula mutumia nake anaye wa jeshi naye wa retire na eba na wambete eme na ese hep expect you aitata kukabua yamba aithia amba ndithio kama aikudwe uyambie kwitha yuko undu andwa mailite kwika ni kwamba kumanya kana etho andu ai manatanicie ni cioko badu na nenete binda ingi na bwitina etho be pastor kana mundu musio utona kwikala na andwa
ni kana yu akamone thioni ukie na ndakacioka uwe ba kana ona ethana na thukuma abandu ani mukuiye no manao ambie igwa mundu ayulwa kulwa ikisiko ililite mesani ukambia mana mundu ube kindu cha mbia ukambia ono mundu tabia yuni menda o mundu utona kunena namo na icho kuona nowadays na wathi America kwithia kwi centers cia andwala alako nundu au manage their minds nundu mundu acioka kana pio ona noni mutumia umwe ayuta nini ebithete na imoko ayoza chabati naitwa mbola na no weneke na ni weneke ambao kabile bauru utabia sio kiraka na waendi hata muzia sekato kwa totandithia nitosio kedia bituki Windeni wa kilungu chatu nenda nie twendene uranisia undu asiai na siana maele usobeana kana undu andu makwa maele kwikalwa namo nikenda withie ni masobe wa maike kuteseka Bishop Becky ndo weta au nyage chabati ewa ni wayeka na iyo uku ni uko no mundu ayeka dio sindu kazani wa mutumia nayo mwalimu kana nayo munene wake na ni chao kiende ndatu ikiye kana chathini no ambio bitha mukate chemushi na kwanza inuke sio moka na angine ne izo dio banu ngayithio marithite akuye isi abati na oko ya ungu akita nini kondoloni yakitanda na siola siambio nyungia buweze na sioma nundu makome abu na ebitha mume tikana mume ndakose so dio ya you need change yithi wa ikwenda mundu tona kuelewa ndwa na muno siana katika siana ila mutumio winacio kana kibetiki winacio nibailite tha bena mwana ukuelewa asia na kathiukethia no kuenjoy uwane na ikima ungi aimwe na kuna we ai bani wa city ni kana matungianiwe na nika nundu amwe matungianiwa methwana wendo ngi muthuku muno ukethia mundu ucio na ndauma no mbata endete na muka na kuuma kwete tutatu nundu bena siana itona kwetha ciana keleko siana ingi ciona makwa ikeka kwasa advantage ya unathukuma aba NHF yaku ita social whatever fund yaku ilona retirement benefits yaku nangi tutheka twaku na account yaku tebendwe yube angi au memendo amebu matekete twitwa muthembo metele kaseka kasi network ayulwa kana mutumia onu tona ukone na ndeto emwe ya last minute sindu izio thikagela last minute yo akauma neo kindu kiuma neo no katata kwika najo hata kienda kabisa cha mina kuuma ni wawithi yao na wakika hata kiidi kwa andu mekalenesa na simu nene kaundu ne ya Bishop nena wenda abinithithisi ni kana there is a lot of not documented divorce mutual divorce ni misimbinge nyenendete ndunge mwitu mwiyene ngatonelele ngona kaseka ndikalumu yo kaseka ku na mukadika nane utaiketa imagine tajunye kwithithitu kuthithitu kwa imagine wende to kwa makadumu kakuweka na wiesethila it's normal ona ciana nwiwa mwitu ngwalanithie na ngwalanithie jane to them na witato sisi andwaga na be bandu makomania wiyethela mo makomania ela me ububi yakalaka liko ko ela matinesi yakalaka kali na tumindo so divorce is not even necessarily the written divorce be andu mekala separate lives haya na ukolilie twaile kwikala na aseata na museti mundu ume pia no mundu muka twaile kwikala na mwata twaile kwikala na muna uwe mwingi muno nundu kila mundu akakuwa na tukabika kabinda tuyanane ithio nthe ni maanisha kuyanana ithio nthe nundu ithe wakwa aneti wena 91 years na nini sina kwa ngabika 95 kana 100
Amen. Chamuka neno. Yuitha etiwe ena miaka 90 na kwandiitwa ni na 100 ula mukunu Tuwe. Thu Tuwe ndo nanga mbinga ingi. ndo nanga binga ingi nela tukathathũka nundu nwĩzi nĩtwaminiaga na makathathũka ivinda vingi na makane wa mitofauti ndisi kati kane wa meyesu mikunye ndikwenda uzu mukuni enda nine wa mwitofauti yu twaile kwikala na uwi mundume na giveti chake maile kwikala na uwi kwambia muthenya ula matwani na nasia nuseo tukatuma nduti na nambo twana ndukatwae mundu tuonduonie eona sura nzeo Aina kwaya. aiye nesa Kane wakande. sawa sawa na niweze waende okwa yu ukuite nesa na wakwa ndisienda onakula kutete ikuthe ano nito compress yawa ukezaithia ni wa miba ukezaithia ila sura wa mionie miaka 20 30 nduna miona ingi Dwi edha mwekala imwe nundu wa sura umane dhupa une wa peta sura dhuona sura ingi dhuko kindu kila taile kwetha teke sisia munone kana tisisia urutona kwekala chau na uwe ni muhimu dhu wesaithia oundu mwende kwikala na uwe mwende na utumandu na ukamanya kana pai mundu mulaika ivyo ndititwa laika tutwa anadamu na anadamu metha amena shortcomings yu nienda kuongelela pala bishop waweta kana andu angemoka au mana muzi maritaya Dudi mwatwanie lakini watala miakela wikalite na your wife kana your husband ni less than half Mundu una watu wa Mombasa wanatu wa Kisumu kuna Mombasa neva matwani atwanyeri na ju miaka ni yathela we waju mutumia ni wabika miaka 60 enuka ju enuka ni wothi wone sindu ingi ye withie be ng'ombe withie be tisi yaku kwanza wambie etwa mweni we spectator ni wewe izi ng'ombe ketha kama wasasiana mbuishi umala sasiana ju wambie kusoma Dino watuweka mweni. Oba kono ya meza. Dino mayo zizo maizedi ya mweni uo kabani wambia kwanza kutuvutia hewa, kutupunguzia hewa. Dino undu watu wa. Na mea onengeti wa wendo stomp authority. Nginu mwethe wasiana. Yes, wethe wasiana lakini ya kuona liwe mweni. Makuonie out of 30 years, makuonie 10 years. Mwaka my dad aumie wiyani. Na uma wiyani okose kasi yaka utekigu, kutekigu. Na athi utakigu kwa chatene ayethia ibeti kethimani na ni musikwitu na ibeti kimoja azia mwethukie muthuku mnyua kwa litia akubia kwani we yunuo abindia nenge we asia nuo abindia na juu ibeti cia mbio nena buke guo ne wese kiguo ne kwendeto ambe yazi ai iona dia litia no bendo ye mothoko na kene we muome wenda zuko nenge ndo cio za ndo yende mani yo ne weta kuja kuoneka mweni tafadhali inuka imukuona musi nukoneka nundu wa mina ilobiti ithaku mazaku tithaku kwethu ni kijijini ni ndwane weka kwetha we mweni zazi onthe ukoneka na indi ila bindala ukamina wia they have very complicated nundu thi mathizi mekwosa na nzia thidi hata na pau payambia either na very serious disconnection in fact onange makuza ngame tukange tondu the environment is a new environment ni kuoma duko enuka na ya ingewa kwanza muno kindu kila nonete ni kana communication thitu thini wa mume kibeti na mume na siana it is very limited in fact though ina pe mwana munana wa he is about 70 something he is about 75 anangu ni yesimu ambia mwaka weba na mwabala nai na mwauka ni hata koma nei anangu ni the previous day tunakomana iyo wio nduna mwani ndinamwite niuka tikoma ne saa kenda na nusu na we silia ni saa na nusu kwa hiyo anogie saa na nusu ambetela for 1 hour ila tunakomania yetu ambia kuyanga na mwana oi ni munana wa muneto wa Sultan Amri twekala
Dunye ne sibeke ndo kuka undabia. Tuwe yenge wangi na saa ili na nusu sio tuko. Padegeno. Atena Nuzi cha mwaka. Yunundu Family ni misiete communication. You all where ndani kwa ende yata nina inakuru nina ndiye natumwa siwichao ona kwanza ambie nina pambeta hargeisa nina sioka yui wazede la yuwetelete we uwende ndeyaki mwage nena ginduweka nilo muguni azimu mudino ngethia aifurahisha muka wake na kala kera wara kala era indoka kananda kala kananda kabuba wata buba ade aina yumu kana muguni aithe kamuna vya ndeva kweto tububi akaito It is important. No, by the way, woman, you will never escape this life alive. You go just maximize kabinda kala we nako nikana we say the kabinda kaya kabi kama ko ka kwedukisya ngano sia umau ngano sia soso lakini that why kana na monesa we kanizio ndu yani faith yokotwe ya kuthela iku na mbaka na kwa Japan kwa ni mwezi nu thu uketha withanangia na yu ona imwana ciithukicie nundu nacio ciende yobo cialito miaka 20 hivi ko bau ko uma mambi ya kuweza kuja kitanda mapema hali itakuwa ngumu lakini kwa sasa ikaitwe kala na chau na keleko asante faith nini sibe mundu labda utwithukicie kana mundu wisio mundu wa muthemba tosu matiwe naithe design yesu bishop okwasya nundu bwitinanga kanono kwithia aume ni mauma musima se mathio mantha na mutumio sunde sese na ciake cikalata ni work after 10 years kana after 20 years ni work ithia ciana cia ciomie cia mantha mawiyana cia thukuma na nundu mundu no mundu ciana isi na uthatu mundu wa ithe kwithwa I absent ila cia munidia na ciana isu cia ona kiyu ni saa yake ya kufeel ndo twafili na thisu no ithe labda ndena mayo nda icio ekito kimi woso ila design weta so maile ikata ukethia nundu musino musiwe but wewe saa ingia si yamwe na kumeka hao meka na sio mekanili wewe lona ina mbeza na sunga kuno lakini ila wakombala ni wa enuki yake ula musi wake na expect ya subiwe nesapyo mweka ine motabie baitu au meama ito nye ni vata mu nyeta mundu wakwa ni vata nake muno indi makona siat makona siat mundu abeidi we vata na gumuno toba uti nda rakonywa toba uti ukakulia aya kwandabye aiweka ata mundu nuni wathi ni unenge example ya kibeti chava obandu kibeti chucha kilile after miaka ena kilio uke unaona ndo ndo mwetho wa we obunza ukona twana tuikite tu uniform twana tutatu ukagita kwasya ke kanondongi kana kaya kana kakwa kalaka kugeta mweni kalaka ngeta wa Sam nolongeta ukasya usune mweni Samuna tubetete na nitoketwa alika nomba atokulia habari zenyu mzuri mumete ndambo senga mamu ya ema umete nena kunako asi na mwaetwe no twaetwe ni dadi ayola muse wakwa ni na family ingi ina ciana itatu dore mifa na kwa niona dore mifa ama kulia dadi yupi aivisa yakwa ya losi baya molota masia oya dadi sini yule pale kibeti chako ne sabu ejethela kweli maisha mabikabu na rana tuwite nza atokolokela ngima na yeia mala tio yo wisa ametoke ama kolokela ama na inenge yundie so kwa tataliba kwa tataliba mukustasali pana twamwiya tama kolia mweki amwe nyane weti we inyani no netwe na mwikala batu ikala okukwa mwaka mubeketoni ukusiwo mu tigwa mwaka ni kwa osio ndenge tigwa osio ngeti ngalesu mwaka nandelema na ni wisi au meani mayabu nundu ni waete siana na athi ni wamina myake nge yana mundu uzio minete myake nota mona na ni wakuongela myake ngili that is 6 years
nae wakwete surprise ya ciana kibiti chama nae kweli natuika a mother of 6 abracadabra na mundu ni wathi ndanatia kindu ndaneka atana ndanaonenga PO box nendo kwandikia bala you teimina veroi teimina vero ekaine ndeto nini teimina vero ethwa mutumia ni wekala muno na onacho kibeti kimandayo mwana kikasemba kikamana na okitena PO box isufiti uko yue ona kundu bikao katungwa na ngalela wokayo manda code nani umanda ni kibishop na ewe siwe no twani you have a na ewe responsibility siwe na siana musisiana sienda kuona sienda soma yes yue Yune mwiye mwaka yo kibatisa andu kia laika nduka ogethela mundu athamie kabulo titendi kala wa mutiele nimeka ama video yue yuko ngakundi Veronica hii utona kwikala mwaka umwe kana miaka ili utona musee waku ona ndwithana meama uthiuma na palo wikala na yuetha na yue tipa no diogulite ni manda Veronica manda the way na kiuni jongu nena na ibetio na yona mwalea ethwa mweme uni wikala ilobi ona ethwa no nathamie buloti ni kabau yukunwe makobi lakini yeye manyikana kana no woke to na kunenge bisa wibano pe mundu mukawe mutomo kana wina kusi ikuru na mundu mukotso andaki na ilobi akita aigwa mume wake athoko ma ilobi ilobi niwe zineza yambie kuma mulolongo na noyo katareke no na noyo mwana gundo kozaka ango ndukozaka anje ne wezi bishop yenena aila ithi musi bishop yenena hii totese kana no bika ethati unake mutumia oko ithi engi ndole ndunenga wange wa ona ndunenga wange wanako kasenga umwenda ambiye akomie nzana kana kake akwatwa ndio manda mundu akwatwa kyoko ni brother amume titi mathi ne ku mathare no thine nako tobuloti tuende wambe atwa ilio ndumwe akomie bunza na mume nunu ena ndamwithi yaniki akulwe wuki tote notice ukite ki na akaire mume ona tokola andike application yo inge thano tidevo ndio minage lungu nitengile tubidile bau ikiria ni wasobya muziula winake na kumusikiria ni wasobya mwana waku tikenda ila we need the eutedia ate ukuna kiswe toka mane wake liokite